nazi inkukhu bafuyi la nje sebeqalile labaqale umgqibelo ukuzalela manje kuzalela abathathu kusho ukuthi kuza kahle la kusazalelwe oyedwa bahamba nga-4 la kazalela umuntu bayadla nje bafuyi sihamba ngalo leli cage khona bangapha futhi ngemumva la kusazalelwe oyedwa lapha kuzalela abathathu ngoba nibona nanka amakhanda bafuyi kuzalelwe oyedwa lapha ngekho uzalelile bayamthela endaweni yamaqanda lana liqanda elilodwa umsebenzi ongawenza ungakatholi umsebenzi kona nje umsebenzi ngakulala ungadlile nalapha futhi kusazalela 1 nalapha baqale nje ukugqilela kuyangibuka ngathi hhayi kuza kahle siyabona ukuthi kuzoshona ilanga sekwenzeke ngaka manje lona uyaqala ukuzalela uma ngibheka indlela iqanda lakhona elincane ngayo uyaqala ukuzalela lona sekuwusimall hhayi usuthe xaxa lona u-extra small uyaqala lona sekuwusimall sengadayiseka ko-small sisagudla ngalo nje abanye ngapha lapha zalela umuntu size nala futhi akekho uzalelile ku-empty lapha kuzalele 2 atshengisa ngathi abaqali la kuzalela la kuzalele 3 khona okuqalayo lama ngibuka asemancane o-extra small kuyalunga bese siza siqhubeka nje futhi seyibo abancane bona laba lapha khona oyedwa ozalelile bawufona khona sasekuseni sibona ukuthi shona ilanga kunjani lapha asebebadala asebekhulile kunalaba abeza phambili la kuzalele 2 kwamanje la kusazalele 1 la sekuzalele 3 sekushoda 1 la kuzalele mathathu kushoda 1 laba badala nangaphansi futhi laba khona bakhona sezalele 1 sibona ukuhamba kosuku sesekuseni lapha sebekhiphile abangaki abathathu la kushoda yedwa nala futhi bakhiphile abathathu kushoda yedwa nala futhi ukhipha ababili kushoda ababili sizobona ukuthi usuku luzobe siphatheleni bese siza ngaphambili seyibo abadala laba yabona njengalaba sebeqedile laba ngobala amaqanda la 1 2 3 4 nenkukhu 1 2 3 4 sezalele zonke kule cage la kusazalele 3 sezindala lezi nkukhu-ke seyizophuma nala futhi izalele zonke mahle amaqanda ayo la kuzalele 3 ngabona nje sebeshaya olaji nje amaqanda abo bafuyi sebenze ongawenza nangezansi lapha ngezansi sekuzalele 4 la 1 2 3 4 bawufona nala futhi sekuzalele 4 sashisa leli usanda kulibeka kuzalele 4 futhi la amaqanda abo 4 bawufona la kuzalele 2 la bafuna nanti iqanda lakhona elinye uma ubheka lapha phansi lifile nanti lifile lapha phansi kuzalele 2 balibulele lodwa and then futhi nala sesekuseni sazalele 2 ilona-ke ibhizinisi leli bafuya ongazenzela mina ngoba uyibona-ke ziyadla izo zonke lezi ngifike ngayiphakela ekuseni ngifike ngiphakele ngo-7:30 ekuseni bese ngiphakela manje ngo-10 seyizodla-ke lokhu-ke okwesibili
50% ngiwuphakela ekuseni ngo-7:30, phinde futhi omunye 50% ngiwuphakele ngo-10 o'clock. Umsebenzi ongayenza khona engaphaki bafuyi ngeke ngize ngikwazi ukuyiveza kahle umnyama isicishile lefoni ayisakhanyisi, kodwa nje thanda ukukhuthaza bafowethu ukuthi asizameni ngoba imisebenzi ayikho, ungazenzela lo msebenzi. Angeke ulale ungadlile, ngeke ulale ungadlile, ngeke ulale ungakwenzanga okuncane empilweni. Nami ngisaqala kodwa nje la kulezi nkukhu engapha kulama-cage ziwu-128 bese kuthi ngale khona ama-extras awu-14. Umuntu usaqala-ke, ngiyafisa nje kakhulu mase sengithenga amatshwele. Ngiyacela abafuyi ngizokuthi mase ngithenga amatshwele ngiqale nawo ku-day 1, ngikhiphe lonke ulwazi lokuthi ubuke ukuthi kufuywa kanjani, uyiqala kanjani, ngoba ngiyithenga ingamatshwele, angiyithengi zingaka. Fika kulitshwele lizele line-1 day njengalaba nje abakulo nyaka. Ngonyaka ozama ukuqala ngizothenga amanye amatshwele, laba bazokhipha laba sebezophuma laba ngonyaka ozayo, mhlawumbe ngo-March bazobe bephuma. Uma ukuthi yababona nje, uma ungabuka la ekhanda, ubuke la ekhanda ngathi amakhulu, iy'ngedle zabo lezi zisho ukuthi baphile kahle, sengadonsa nje nabo bangikhiphela kahle bafuna. Uma ungababuka emakhanda batshengisa impilo wonke amakhanda, ngoba iyona ndawo ubuka khona ukuthi le nkukhu iyakhipha bese ubuka laba basebancane, kodwa buka amakhanda yona iy'qhova zabo zibomvu zinkulu, sazokhula besey'ngane labo, kodwa nje batshengisa impilo. Umsebenzi owenzakalayo nje bafuyi ongakhona ukuwenza. Ngizolokhu-ke bafuni, ngiyacela nje ni-like, ni-subscribe ukuze uzokwazi ukuthi uthole yonke lokhu information mayelana nokufuya iy'nkukhu zamaqanda. Ngiyafisa nje ukukhipha lolu lwazi ukuze uma ngithumela ividiyo uzokhona nawe ukubona ukuthi asisukumeni sizameni. Ngiyazama kancane kodwa nje kakhulukazi ngijonge uma ngabe sekulokhu sengithenga amatshwele amasha, ngizokwazi ukuwakhipha efika engakafiki nje ngitshengise ukuthi wendlala kanjani, yonke into uyenza kanjani. Kodwa nje la kulaba sebazibuka nje, uma ubuka amakhanda abo ubuke phezulu, shuthi lezi nkukhu yifideke kahle kakhulu zonke nje, ubuka amakhanda azo ubuke phezulu, uzobona ukuthi yifideke kahle. Uyabona le iyahlala, kusho ukuthi uma ukuthi ayikazaleli noma isiyazalela, uzobona nje ifideke kahle bafuyi, ifideke kahle. Ngiyafisa nje ukuthi hhayi asisukumeni sizameni. Nami angisebenzi, ibona umsebenzi wami engiwenza, ngiphila ngawo, nje umsebenzi, ngiphila ngawo nje. Ey'nsukwini cishe eziwu-9 engidlule ngithenga imbuzi, ngizonitshengisa nabo bafuyi. Ngithenga imbuzi, ithe nje ina-8 days ifikile la ekhaya yazala izinyane. Bengikade ngineyodwa emhlophe, ngathenga leyo uzoyibona, ngizoyiveza la ebomvana, isitholeke nayo izinyana. Ngifisa futhi ukungena nakhona, ngiyithenge ngayo imali yazo lezi nkukhu, angisebenzi, anginayo enye income. Kuyazameka nje kancane kancane ukubekezela, zama ngoba ubona nje ngisafuyele okweni lwamathayela, awuvinjwa lutho. Uma unothando awuvinjwa lutho. Ngiyazi ukuthi ngalinye ilanga ngizokwakha ihhoko elihle elisezingeni. Njengamanje ngoba ngisaqala umsebenzi ithanda. Ngithenga imbuzi nje bafuyi, nayo ngifuna ukuqala ngibe nazo, investe, ngibone ukuthi kuzokwenzakalani. Ngizozama ukunitshengisa uma ngiqeda la ukuthi nayi imbuzi ithengwe yizo lezi ey'ncane lezi. Ngathenga iy'nkukhu ezi-extra lezi ey'ncane, ngadayisa amanye amasenge, bakusele la nawu-14 nje, ngadayisa amanye ama-extra, ngithola u-2,000. Ngathenga imbuzi nayo isingizalela izolo nje, ibisingibekela izinyane. Lokho kungijabulisa kakhulu.
ngakho ngithi asisukumeni nje bafowethu, asisukumeni kakhulu, kube khona senze nje, sizameni bafowethu, asizameni. Ngoba even le ndawo le ikheji lezi ehlala kuyo lona-ke lithengwe lezi ey'ndala, ikheji leli lithengwe lezi ey'ndala ngoba liyakwazi ukuqoqa iy'nkukhu ey'ningi ngoba i-space anginaso kahle. Ngiyaxolisana ngomsindo-ke ngoba ngisehhokweni lapha-ke, ngiyakholwa kunomsindo wey'nkukhu. Yiwo lo wenza mhlampe angingezukuzwakala, kodwa nje ngiyacela ukuthi sibe sonke sizokwazi ukubonisana, sizokwazi ukukhulisana empilweni, senze into ezosisa phambili singabantu abamnyama, sitshengise uthando. Ngiyabonga kakhulu. Ngiphandle manje sengizovulela lezi y'mbuzi. Ngifuna ukunitshengisa le mbuzi bafuyi, ithengwe imali yalezi y'nkukhu. Dayisa nje ngadayisa iy'nkukhu eziwu-10. Nansi le mbuzi isinezinyane manje, ithola izolo uma ungabheka nje. Nanti izinyane nganoma uyazibona. Mina bengikade nginale oyibona lapha phakathi emhlophe kuphela. Le ithe ifika nje after 8 days yangilethela, ngidayise nje iy'nkukhu eziwu-10. Le mbuzi ngiyithole ngo-1,700 shuthi no-petrol okuyilanda kugcine ngikhipha 2,000. Kodwa nje angukhaleli, isibeke izinyane, isuke ilibeke nje izolo. Ngiyabonga kakhulu.